Isang police checkpost lungunta lampuy chupar kapel pulisan midang DMN ay midang noom takan na ay mere dil ko duagi comment na. Good morning. Way soon hi, way tuk hi. 10th June 2019 na niya. Dar Lichen na anrita. Zirwa main tugin Darlin kasuka duhin Leisang. Juk pak chini. Kang pok pi fe katuma. Kang pok pi hi Dar som office awara lungman katuma ni. Katlungman no LT katnota Dar tumasok ding katina mirok jo ramnoy wong ding anilay kasumhayan may palrak no lain cover kalak nga ka ni Macru 7 kilometers from here. Okay guys, this is Kai Pundai Police Checkpost Tausem Subdivision. Iting Tausem lampuy na Pepe siya dito. Kai Pundai tuhin kay maya ka kay maya tlangayin tugin hey zir pampay zolan ko clear nal kapel motor hi an fugak no lane kay may kilometer sari vel kapel nungin kong kirno ka tuhin inting zirbam panin kakir me kane kuwa oi nam long khu chuni oi so ni khomulan hoi kho pela alum no ru kho masur no ride in hoi ni tak chu ania mirok chu he karing no ting taka
gari hi motor hi an fuk no na trut umin ka ri lain karil ta ang chun ka kiril anta kami tan nom chute alto lai ni om takan oi nam long chu oi nam long ai ti a chu na chu goi nang long ti ni goi nang long lai hi makru chu ni a sipai hai no ma fiat then de fesin ka ti lai le la a lui pa ni Makru River very danger man this Makru bridge is very danger quite danger huh? Makru River
Oja be oja. Oja be oja. Idol. Barclay Hotel. Barclay.
Steffi.